Ngicela ukuthi utshele uStanley to look over these before umhlangano wethu with the team. Phone yakhe voicemail. I just came to give this to you. I got it from the PI just before he left town. Tutata muchinji kama lako 2009. Ever since what took kafumana. Mapitsa athola permission. Bekaloku mina ne-researchers zami e-Tough Times. Zithini into yoba uMapitsa uzawungena ePolokwane prison. I-interview ngubani? Revice was no reader. Commander tlatila lena later. There's a groot for once out the way. End station say. Achela one. Yes. Babe. Mapitsa. Sure. Okay, ngokabutha. It's just can I know the drilling ye ke ka moka indira gore ke dikologe ganyane. Mo go tshwere gona re gona le medumo ya drilling. Motho mo nka be le gore o tlisitse megopolo ya go tshosha. Bona ape tshedimošo e tla re thuša kudu sa kry-a le gore a dika-dika ka diphuruputso ake. Mapitsi? Then it's just what ke opa ke tlhogo go mjwa je ke nana re sontse ke no patlama few minutes nyana fa. Yeah, Captain. Well, ke shetse ke le boditse ke re. Let's what's that man? Let's try another day. A re tshepo re tla kaonafala e sa le ka pijana ake. Saola? Pops. A re tlo. Mapitsi? Shut up. Okay, discipline ga lotla. At not your number one fan. O ka yena motho o ka ke go bolele yena tshao. Emma, relax. Naga statement sa Mapitsi o rile o ba kidnapilwe ke out. O thata E mengwaga e re tshaola go tlogela o tsheetsa nako. Ke swale ke bolele motho o. ga se out. Ke ngwanyana wa mengwaga e 18. Ore Go child. Hey, baby. What are we I bet you were tossing and turning Ricky at toilet. Come on, my big needs. Ke maswabi ge ile gore go tsushitse baby. It's just that ke tsere nako nyana go tshwara ke boroko. No ba. Ke be ke tshepa gore go ya ga mashashane ka weekend go tla go thusha fela like you isolated yourself, you can come. Excuse me, can you tshwarela? No, I saw it. I saw it. It's just, I get I've dealt with trauma before, so I get to shake therapy. Babe, my marina, that's why trauma you want to experience. That's it, but kilika ho thusha. So please don't shut me out. Security ke ntshwa defense go re lo ke tša maemo a godimo.
taking o nepile babe. Ke tla ya for therapy. It's perfect. Yeah, ke tla book appointment. Yeah. Okay, mere ke yo check up. Wa tseba gore ke engwe ka tšatši le lengwe o tlo kry-a le ka ra mathata a magolo ka dilo tše tšalena tša go ngwala ka gara di-internet wa tla gore ke re constable bo motloša mopela ka pela ntšhišiši ke ntho mang bona mapitso e boditše maka o šomišitše di-commercial seana le go ithomela motho wa go thopa batho tshegole. But why? Yeah? Ke lebaka la eng a khutiša mothopo wa gago? Ka gore ke ena ke thupileng tshegola gore a kgone go hwetša tšhelete go ola thabo ka matrikwana. Bona tseo ke nagana re tshwanetse gore re nyakišiše ka taba ya ka botlhale. Tshwanetse go meya leilo bank account tša gage gore o kopana le bomang e ya kae. Alright, ne? Re founile Cartrick company ya gago ka kgona go hwetše le warrant ya go meya leilo. Maraga e ba ke tlo sepela le wena o thuthumela ka tsela e gape re ka se fihle le kua interview room. Ko boledišana le monna wa nyakileng go fiša tef ka moka. Okay, so ke nagana gore dikatse tša moke ba tla kwešiša ge e le gore ke tšhogilenyane. O gopole gore gopane wa re hloka. Need some time alone. We'll go to therapy tomorrow. I love you and the kids very much. Hey, Lizzie, re ka kopana? Yeah, it's about Mapitsi. Yeah, go lokile, sure. Abela mma go petse. No touching. Go lokile. Ngana wa tshoganyana. Gola ba selefela la mosadi wa go sana le wena. Ba lapa ba tsoga bjang. Ga botse. Le ready re ka thoma. Awa. Na re ready. Nga butšhaleng. Yeah, so ke boletše
le mapitse ka mo convince gore a ye for therapy and o dumetse e fela re go ya gae after ke dropa bana sekolong ke kgwedi tša segona fela tlogetšeng go thiama. Doesn't this feel like o sepetse sa ruri? I know, man. I can never so. I think uban ba hloka nako, gore a be noši. Okay. Bona, Tibas, se se boima mo go yena. Wa gopola gore nna le ena re le ra swana gore re go gapeletše wena le zame gotlhe gore le ye therapy o le khwetše thušo. Yeah, ke a go bona. So le yena o tla re ga le ready ye therapy. Yeah, mara le se like mapitse a sa robala at all. Ke ra gore le nna ke feel like I'm useless as monna wa gae a kgone le go mo thuša. Just mo fe nako, okay? Listen, she literally asked me if we can move her overseas. Now that shows gore she's terrified about something. Yo? Be ke sa nagane gore go bete ka tsela yo. So a sonko nagana ka gore o mo tšee o mo iše go gongkgole le Tef. Mo e leng gore o tla betha ke moya gabotse. Yeah, re ile ga Mashashane. Fela like didn't even feel like it did anything. Senga Mashashane like po vacation. Go gongwe le watle. Mo e leng gore moya wana mane o fokang o different as wa mo Tef wa mo gae. Yeah. Tabi Bluma. Oh, bona. Ke swantse ke boele mmerekong a kere. Yeah, I'm not touch ke le mo. O be strong, man. Yeah. Le bitswa ka maina a mantši kudu. And go bolela nnete, maina a gona ga a kgatlhiše. E fela nna ke nagana gore there is so much more to Felix Khopane than what boraditaba have shown us. So, ke kgopela gore re botse gore ga botse Felix Khopane ke mang? Nna ke no ba ke le tate fela. Ke buti ke molekane wa go ba le lerato. Ebile ke mogwera. E fela karolo ya go ba tate ke one ke ikgantšhang ka yona kudu feta gabotse e re kere ke yone ke beng ke ikgantšha ka yona pele ke tšaelwa morwa wa ka e be le bophelo ba ka. Ke kgopela gore le re botse gore go diagetseng ge le seno kwa gore ga se go morwa wa lena. Ke ile ka sulafalelwa ke bophelo ka letšatši leo. Ke lona letšatši leo le e leng gore ke ile ka gwa ka gare. Ge ba timetše ke be ke golofela gore o tla hwetšagana. Ke kgone mo gakarela gape. Ke mmotse ka moo ke mo ratago ka gona. Ke kgopele le tshwarelo ya go se be gona mo bophelong ba gagwe ka mehla. E fela se ka kgona go dira seo. Lebaka e le gore ba mmolaile bompia. Ba mmoloka bjalo ka mpia. Morwa ka a nnoši mošemane wa ka wa go loka. Bone ge e le gore le tlhoka gore re khutse ganyane a go ne bothata re kana ra tšea break. Ga go ne bothata Mmapitse. Ke nyako go botša gore ke eng se sengwe gape se se nkwešišang bohloko le go feta. Ke lebaka la gore nna Felix Khopane ke be ke thuša batho ba setšhaba sa Tef. Le ge ke be ke se gona ke le Joburg ke se gona ka Sebelebele. E fela ne ke kgontišiša gore senamelwa sa mahala se gona mo Mahung. E kgaetšedi ya ka Mokarati a letša a mpotša gore go ne le batho ba e leng gore a ba ne dijo. Ke be ke tla romela tšhelete gore ba lale ba jele. Ko botša le ka bomatšhonesanyana bo ba bo bitšang bo Dragon.
ge ba be ba taiša bakgekolo ke be ke thuša ke ntse ke le gona ka kua Joburg se ka moka ke se dira ke sa nyake gore batho ba tsene ka lebaka la gore se ka moka ke be ke se dira ka lerato e fela bona ba ntebogile ka eng ba ntlogetše ke sepela ke nyakana le morwa wa ka o ka re ke segaswi mola ba tseba gore go diragetšeng ka morwa wa ka ba ntebeletše ke taišega a ke bonne kgopo Mmapitsi ke dio ba ke le monna fela le gore pelo wa gage e rathagantšhitšwe e fela ke tla dira bjang ka gore ke tla swanela ko gore ke še pele ke tswele pele ka go phela ke gale ke nyaka go tla mola go ntlong ya gago ke tle ke tlo le bona nkompotse Mapitsi ya ganyane ket ya o tlhoka nako gore besha I know motho wa rena rapediše ya nna ke leba Hey, Mr. T. Hey, Vince. And get on my business, John. What's I wish I had like some sort of magical cure or whatever bit there. I'm sorry. Kopa mbotse ha nhloka am phone le. Alright, yeah, I'll get to some. Sure. Take care. Sure. Table 4? Yeah. Okay, tsheko ya lena ya tla ka October. So lena le nagana gore le swanela go lokollo. nka se tsoge ke lokologile morwa wa ka a le ka fase ga mabu ntho ke go lefelang ke gore o tla hwetša toka ka yona kgwedi ya October le setšhaba ka moka sa TEF se hloka go sekišiwa motho mang le mang mo Afrika Borwa o swanetše go ipotšiša le go naganišiša gore o batlo ikwa bjang a kwa gore ngwana gagwe o timetše gomme motho o dio homola e le gore go na le sa se tsebago ke tshepa gore tsheko yaka e tla dira gore ditšhaba di lemoga ka mathata le maikarabelo a setšhaba sa sona ntho re swantšeng o e dira gore re buše ubuntu a e sa le selo e no ba fela lentšu fela la lefelo Hey, bathong, go diralang? Go diralang? Thušang, ke go diralang? O se ke wa šuta mo le ngwana motlhagase o tla tloga o boa e seng gale No. Ke modumo yang eo. tshwarelo ka seo se diragala nako le nako Okay, so a re tsweleng pele. N'wina maprisoner lawa la ku escape a ku na nkarhi phekani swilo swa n'wina mufamba n'wina ai vanhu lava kasi va njhani kasi okay Aye. Babe, ke kgopela gore mfonele ke a tseba gore a o ready go ya for therapy and all of that stuff ke no nyaka o tseba gore ga botse that's all please Mapitsuka Maputlo Captain ke le boditše ge le phone le kwa gating gore Mapitsa a gona mo gae kere e fela la gapeletše gore le ena le nyaka o tsena it's okay le khomane di kidnappers what's gona le nto felo fa ba re ke at not your number 1 fan nto e ke ngwanenyana wa 18 years old bjale Mapitso re boditše maaka ka motho o mothupileng o mohlomongwe go na le motho wa gore o gapeletša ngwanyana o wa 18 years gore a bolele maaka Thao a o nagane gore Mapitsi a ka ba go botša maaka ka dilo tše ka moka ya captain
gobaneng Mapitsi a ka mpotsa maaka ka selo sa ho tšhoša sa ho tshwana le ho ba kidnapped? Le rena ke se re nyakang go se tseba Mashele re tlo tlhoka thuso ya gago gore mmeletlo so ga botsebotse le nyaka nna ke thuše lena go stoka mosadi wa ka? Ahao, Mapuka. Ke eng Felo fa re nyaka re thuše re khwetse nnete. Okay. Ga bua le wa tseba gore Mapitsi a ka ba le kae? a ke re wa bona Mapitsi a ka ba o bodiše maaka ka taba ya go thupiwa e le ga a nyaka tšhelete ya gago ka bofora ka materekwane so ke kgapela gore le ntšwele ka motse. Captain Ejwa. Isa yem wa kwa bana Captain. King, desperate for go ba relevant. Wa bua maaka gore Mapitsi o na interview le go bana. Jonga apha ke mfanam. Anifani neboss yakho mna. Uyeva? I'm a real journalist. Ndirepota ntoni? Facts. uMapitsi uzawungena ePolokwane prison ayo interview yoGupane. And why should I believe you? Goba dula bua maaka. Phumeza. So you want what? Proof? All right. Manifonele isosi yam le ephakathi ePolokwane prison uzawuzivela. Hey, stop right there! Ole scheme, ole le sika, ole le fika, fela le scheme me out. Never nipile monopoly ni la bufelo, me tlotlo ya hago jewa mogo ga di table, like who's gonna take over? Dimana ka se survive the change over, but I proved them all wrong as a soldier dawn. Some wrote songs, I kept quiet and told my team hold on. Limo le fifing, can tap I'm on the rhyming and follow where the sound lead. And I can do without your favorite beat me, cut it peanuts, I'm a jitty quarter to my heartbeat. Tintuana tenyane kasi ba febule ma bare vampita samane mare ki difita puo ka go rwala motswako le gete lame. Ke le tabogi kori ya me matarela track like left time e ditsitsitswe ka ma man. Na before on try di poso ko ba we tolerate di tolerate. Bona fela ba batla go mphetola di. Bona fela bangwe ba re ke rata di. Bona fela banga dile ke ja camino. Bona fela mathata budula sitilo. Bona fela ba batla go mphetola di. Bona fela bangwe ba re ke rata di. Bona fela banga dile ke ja camino. Bona fela mathata budula sitilo.